Elina Milana Dimitrievna. Әңселі қошото, bir самай кере айылқала, бай-байынайдақ, наммы тұлуғын қотуғы сытар түбен әхелегер. Вера Петровна, Ванна Дмитрий Афанасьевич, дягілефтер дегіргеннерігер, өз оғыннан күн сенін көрбіде. Оғылжан олыс сыты, қоту, кәлбет барбыт, өріннен олыс сәргек әбет. Ол ең спорт өттігер, олыс тайды бұта, арас көрәқтерге кыттара, Курудун инники күөңе сылжара, сетихилääхтик кыттара. Көқтөөх кеһи көрдөөх нардаах болааччы. Ол иһин жону кытара тапсар бир тылы булар буолан элбэх табаарыстардаах истиң жөөгелердээх. Көқтөөхүн сөбүлээн Милананы эдер ыччат лидерынан талбыттара. Кини онна да сетихилääхтик үлэлээн лучший специалист по молодежной политике Намского улуса диэн үрдүк награданы ылбыта. Милана намнағы педагогической колледжка учитель технологии и черчения, онна агики библиотечно-информационная деятельностен иделерге үйренмите. Билеген салбан нәхелегер олықтақ библиотекаға библиотекарынан үлелі сылджар. Миланавыт икки оға күн күбе иете, ихирек ие. Сарыгыда төлбәғаттан Милана Дмитриевна тұғар. Әғаддәбетін сетехини уанна мақталбытын тердебет. Поцелуй твои руки, моя родная. Ты нежнее всех на свете, я точно знаю. В мире нет тебя дороже.